I pozdrav youtuberi, pozdrav gameri, dobrodošli na novi gameplay ljudi. Danas ćemo da radimo jedan challenge u Clash Royale-u, a to je full epic deck challenge. Da, kao što vidite, tu je taj deck. Mada sada sam se razmišljao šta ću ostavim. Poison ili lighting, pa sam stavio lighting. Tako da, to je to. Idemo da probamo taj full epic deck. Da vidimo da li je uopšte dobar. Znači, full epic deck challenge, znači... Ok, igram protiv lika level 8. I mi se polako bližemo level 8. Što će sa Valkyrijom da napada? Što će mu to? Ok, ja sam... ne zaboravio sam da je Valkyra, ja mislim, najbolja kartica protiv Viča. Izvinite ako mi nešto malo buguje, ne znam do čega je to. Jel do interneta? Ok, buguje mi ljudi moji nešto, ne znam do čega je. Buguje mi Clash Royale. Idemo, sada ćemo krenuti neki peka. Napad sa pekom, idemo ovako. Peka, pa ćemo da... Gdje moramo lighting stavim. Ajde. Ništa. Ja pomislio sam da će ovo sve da uništi. Ljudi moji. Ljudi moji, baguje mi. Ne znam do čega je sad. Ljudi moji, ja ne mogu da vjerujem da mi ovoliko baguje. Ljudi moji, ovo sam izgubio zato što mi je bagovalo. Znači sad... Vidi ga. Ljudi moji, ja ne mogu da vjerujem koliko ovo baguje. Mislim da ovo igrica sa najvećim bagovima na svijetu. Koliko to može zabagovati. Okej. Ovdje sad imamo samo pušteno. Gledajte sad ovo. Ništa. Nema šanse ljudi. Izgubili smo ovaj battle. Inače, ljudi moje, bagovalo mi je. Ne znam do čega. Ali je nekako bagovalo. Okej, nešto, šta je ovo? Sad ćemo da idemo. Eto ovo ljudi. Ovo se jedva pomjera, nešto baguje. Okej, sada ću morati da ubacim. Znam šta ću, Goblin Barrel. Ću baciti. Ljudi moji, ovo je bilo i u jednom klipu. Inače, izvinite što nije bilo klipova, bio sam malo bolestan. Tako da, nema veze. I sad sam bolestan, ali nisam mogao da izdržim da ne snimam klip. To mi reći da ovaj lik... ne igra sa spellovima. Da mogu da mu se zahvalim zato što mi je... Sad ćemo ovdje... Ne, brže. Skeleton Army. Ljudi, ovdje sad više nema odbrane. Ovdje više nema odbrane. Ja mislim da je ovo lagani 3 crown za mene. Bar ja mislim. Jest, nema šta ovdje. Nema šta ljudi moji, ovdje ja se priča ovaj 3 crown. Bar najlaganije što sam do sad mogao. Okej, prvi battle smo izgubili, ali ovaj smo pobjedili. Izvinite ljudi moji, znači nabaguje mi nego je to do snimanja. I silver chest uvijek. Znači kao što i očekujem.
Okej. Vidite, ovo ljudi jedva se pomjeraju ovi častovi. Da, znači, okej. Ovaj dek je dobar, možete da priznate, znači, dobar je. Da, i kao što vidite, još malo se bližim do levela 8. Da, to je to. Ok, sada idemo još jedan battle. Ok, ovaj lik se zove Vince iz klan Ferme. A šta će ti, Wizard u napade, moj ti. Kao da ja sad ovdje nemam odbrana, jesi mutav svega mi. Ok, ovdje ćemo da jedan skeletona, pošto... Jaj, Wizard, znate li kako me ova karta nervira? Znači, ja ne znam da li mi je jedna karta nervirala, sim ove majke mi moje. Znači, ovaj Wizard me toliko nervira da ne znam što da radim, ljudi moji. Ok, odidemo, op, bam. My skeleton army. Nema veze ljudi, ovdje ćemo lagano ovoga princa da rešimo. Op. Malo Ice Wizard, a? Ćeš ti malo Ice Wizard? Yes. O, ne. Ne, baby dragon. Uzmi bar jednu bombu. To ljudi moji uzeo jednu bombu, sad je ovaj lik totalno gotov. Možda sam i ja gotov, jesam. Ali on je prvi gotov. Za sada nam je dobro krenuo. Op. Nećeš, ajde. Nemoj se bojiš. Ok, ljudi moji, morat ćemo i ovom liku također da idemo na oba towera. Možda se stvarno bojim. To, tako treba. Evo Witch, to. To ljudi, na vrijeme sam spawnuo Witcha. Ne znam što ćemo sada, Wizard u odbranu. O ne, brate. Ljudi moji. Ovdje, ovo je bilo nešto najgore što je moglo da mi se desi. Vala Pekka, ako on udari jednom, neće nijednom ikad. Ovdje nema ništa. Opa, gdje ćeš? Hoćeš ti sa princom, malo. Hoćeš princ, jel? Nećeš. Njega sam majke mi moje. Opa, što baguje ovo? Većeg baga u igricu nisam vidio sam ovoga. Vala će princ udariti, no nije to da on može da udari jednom. Nema to ništa. Ljudi. Idemo ljudi, možemo mi to. Znam da mi to možemo. Ne. Idemo, izgubit ćemo, ja mislim. Ili ovdje nema leba. Nema ovdje leba, ljudi. Okej. Nema. Izjednačeno. Nešto good game. Okej. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode Clash Royale. Nadam se vam se svidio ovaj challenge. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. A mi se vidimo u nekom od narednih challenge-a. Ćao!